Kubor nakaslem jong unongsan hima. Takti aja di takti bro. UMLA kemaukan rew constituency uba Bantai Dor Lingdo uba deru Menteri Ketenat Agriculture bar Menteri Ketenat Sports jang kesorkar jela ula ong baka Center of Excellence ya kabalamang Bantai hagasnong jongsha kan long ke jingmentoy bat jingkerku yaki nongrap katany ha kabakin yo yaki jinghikai haki benta bapher da ki rew shempang. Habakren ha kajingilang bu art ligi mau nongrim Bantai ya kita Center of Excellence ha jongsha ha ka mangtingka ka baship folklore tingka bat kumju ru ya ka multi-purpose indoor hall ya ka Bantai ha kasnong khoi ha ka mangtingka ka ba phra klor tingka ha ka ba uba Bantai Dor Lingdo ulaong ba yakini ki art ligi project shen an sapendep no. Hakabaya daipan bat ke multi-purpose indoor hall ulaong bakini gandai ka center jong ka Khelo India bat kin wan kinong hikai haki jingila kai bapher ki ban hikai yaki samla gani ka thang hagani ka sngi bo yo mau nongrim le don rengkat ru ki officer bakin thop ya uba BSAM chief engineer ka state sports council ka kong di sotun director horticulture ba KB Lakyang DHO East Khasi Hills ba jidhar kinong yalam snong bakintop ya uba dengbok kurkalang lembat kinong song snong hagani ka sngi uba Bantai Dor Lingdo na lor babu yo mau nongrim ula IT ru yaga ambulance sha ka FKJ GP mau control circle bat pelat pat baru ya ka almanak sheki pat ba Kap ada rupan mah. Pengor semua benar goi ka di luar tidak haji di jadi yang begini. Kublaya pi kolong kujon, kublaya pi kubatu pong. Kublaya pi kitai kirang, kibaya wana keleng kisnong. Wana don berkidau, adukan ni pilayawan. Bantun ibangi dom cingkeman abangi yo ya karoi kasan kajing don lang jong pi dai cing ai mesin yangi kan mau ngi dai nong sandur ya kalau we ba pernai kari Bakom munong mikmat bapilajit ngam jupet ban ngam jusnap ya kinong kentho kum utu masilur ubalur baik habar khiang na baslap ru na benta ban pendap hok ya kakam tedai na takadaw kai ka bangakwa banong yapi kum kinong song snong kakamram kajonga banwan ra ki development kakamram jonga ban trai bat ya kita ngan itu ipi ngala persyang kat bala ban le na benta ka babahatam ngaso komen sibun wada pedeng gajinya lenti ngan ong no dei sansnam henry bangiyo ban trai bahapat ban pentelun ya kekam kadai tang laisnam namar arsnam ngila syakta no hakaklam covid henry wada pedeng kita ki kei baro ngia persangkat bala ban pentelun ya kikam gijam naga benta kabet kabyang jong kinong song snong jong kani ka than ka bagit ka jong ni bag ngit skam bagani ka Center of Excellence kandai ka jingkerku hanrai lasai on daladap Bantai ka apa kinong rap ngaku aban ong hindi khamtam nakaliang kito kibadon hapo ki self help group kibadon hapo ki kinanong ki bios jong kani ka block ka jong ni kinwan syakmat dan sim ya ka benta nakabenta bagin yo sisay takijingi kay ipapaka
dede berkedor kemurru nang sina gilat gelenti no banna murak sialan banna thalak seno ban pelai gimarep kujungi kenang ba kinong rep kilaban im lemba katakarep keryang kini kawan nak scheme Khelo India but kini Khelo India kini ke central government scheme but kini dia kini jing sistem jong i minister jungi ko i minister of sports and youth affairs ba ila an penyo kini ke scheme but ila penbu mau nak rim hang ni apa khoi bagi senai kini ke stadium kadon kadi kalong multi purpose kindon ka basketball court kindon ke badminton court kindon bun jai ki la kai table tennis ki gila ban compete agane ka so gila ban group agane ka indoor stadium ketika multi purpose indoor complex jongka Khelo India but kini kita goi neki scheme jongka Sarkar India ka borra lang ni bapin yakan mau ba menta kasngi ba pia syong hakani kamadan ngin sia perunlong ya kataka Center of Excellence teka Directorate of Horticulture Shillong katmu ban penroi penpriang ban ai jing sta jing tip halor karep karyan dai hakani ka nongrem ba kani ka CEO ngibot ba ngin seng hakani ka dong jo ka jongsha tenga nakaliang ke department nga ngongu ba nga ai khublei kerpang ya ki trai jaka ki bala ai subhai kani ke jaka badi minister jungi ibala trish tom ban penyo e kani ke jaka khanang bangila ban sina ya kani ka Center of Excellence ninomla banlen ni kejing sisa hakini ki arsnem ki balalik no kum ka jela kum ka jai beriu bat kum kari ko perthai brokoi nima di kijing tunju ibo bunjat ling ma kata klam kubet khat khandai inde kinong yalam jo ke FKGP jo agriculture cell bat kinong yalam nak ne kathan ye trai ringkat bat unong mi khwat ujung phi ban penpoi ki marap om tang nak ne jela ka jongi henrei wat ban penpoi ru ki marap nabar jela syapo ka ne jela ka jongi bagi pat ba kinyo e ka bam gadi hanga simet ku mga ong ngadap de ching khia ka masiem kumno ban la ban chi chakri ba paka ya ka dong ka than he bro ko we ngam chu thu akmat chung phi ne ka por ha ba da kalyang chu i press ban media ku don nak tu ka por ha ka bai ba pai i file ki Indonesia na po DC office ka ai ka ba mi na ki sentur chung ne rong ba kalong bagi santli ki isu santli ki mat ubu la don job un syachiat kum amalia bag kata kadai ka ba ulah keren syah yang ketua kepor ngangang perkat atau uni orang ba ulah ne man pendap yakin ki santli reo tri kimat ke ba ulah klei hakmat chong jinong tho kubor lada umla ban pendap ka bomot kata kadek cing yang ubodana senda chong ha ketua kepor na kata kadau ngadap dak cing mensiam ke masngu khia ban ngada sngu khia haduk kata balesi yang imla ban trei ban agi ci chakri ba paka ya kadong kathan chungi kum kathan ma kro ke badab da kasra kat chibangi ni don